twongere tubahe ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron atangaje amagambo akomeye aburira ibihugu by'uburengerazuba ku mutekano wabyo ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ni nako kandi General Sorovikini, umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine, yongeye kwandika amateka akomeye, ibintu byongeye kugarukwaho n'ibihugu by'uburengerazuba. Mwabyumvishe inshuti z'akadasohoka, twagarutse mu makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Uyu ni umunsi wa 306 igisirikare cy'Uburusiya gikandagiye ku butaka bwa Ukraine. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaburiye ibihugu by'Uburayi, cyane cyane ibihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato, kuba maso mu gihe Uburusiya bukomeje gutanga gasopu zikomeye kuri ibi bihugu bikomeje gufasha igihugu cya Ukraine mu ntambara gihanganyemo n'igisirikare cy'Uburusiya. Macron yatangaje ko ibihugu by'Uburayi biri mu kaga gakomeye, abasaba kwitegura isaha iyo ari yo yose ko bakwisanga bahanganye n'igisirikare cy'Uburusiya, dore ko bimaze igihe kirekire binugwanugwa n'abakurikiranira hafi politike mpuzamahanga bakomeje gusesengura ibikorwa bya gisirikare biri kubera mu gihugu cya Ukraine. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko ibihugu by'Uburayi byihuje na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gufasha igihugu cya Ukraine guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya mu mezi 10 ashize. Yavuze ko Ubufaransa bwakoze ibishoboka byose ngo buhuze impande zombi zari zihanganye mu ntambara. Akomeza avuga ko umutekano w'ibihugu by'Uburayi utizewe, bagomba kuba maso mu gihe biteguye misile z'igisirikare cy'Uburusiya isaha iyo ari yo yose. Emmanuel Macron yakomeje avuga ko kwinjira mu ntambara byeruye kwa Nato bizateza ikibazo gikomeye ku isi hose, aho yavuze ko bizatuma igisirikare cy'Uburusiya gitera indi ntambwe kikarenga imipaka y'igihugu cya Ukraine. Intambara ikaba yahita itangira mu Burayi bwose ndetse na Amerika. Yagarutse ku gikorwa cyo kwinjiza igihugu cya Ukraine mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato, avuga ko ryaba ari ikosa rikomeye, baba birengejeje ubusabe bw'Uburusiya ndetse n'amasezerano igihugu cy'Uburusiya cyagiranye n'ibihugu by'uburengerazuba bihuriye mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato. Avuga ko ari akaga gakomeye kaba kagiye kwataka isi yose, dore ko byaba intandaro y'intambara y'isi ya gatatu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato byamaze kwinjira mu makimbirane y'igihugu cya Ukraine n'Uburusiya. Yavuze ko atari ukohereza intwaro gusa ku butaka bwa Ukraine, ahubwo ko batanze imyitozo yo ku rwego rwo hejuru ku basirikare ba Ukraine ndetse bakohereza n'abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, Ubudage, Ubutaliyani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba aribo bayoboye urugamba ku mirongo y'imbere. Ibitangazamakuru bikomeye byongeye kugaruka kuri General Sergei Sorovikini, umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya ku kibuga cy'imirwano. General Sorovikini yahagaritse igisirikare cya Ukraine kwisubiza agace k'amajyepfo y'igihugu cya Ukraine. Ibitangazamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza byatangaje ko General Sorovikini yongeye morali mu gisirikare cy'Uburusiya ndetse akora akazi gakomeye katumye igisirikare cy'Uburusiya cyegukana intsinzi mu bice bitandukanye, cyane cyane ibice birimo amajyepfo ya Ukraine. Ikosa rikomeye rikozwe n'igisirikare cya Ukraine rihinduye ibintu byose ku kibuga cy'imirwano. Ibitangazamakuru bikomeye by'imbere mu gihugu cy'Uburusiya byatangazaga ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gutegura ibitero bikomeye nyuma y'agahege kari katanzwe na komando mukuru Perezida Vladimir Putin. Igisirikare cya Ukraine cyakoze ikosa rikomeye ubwo cyakoreshaga drone z'abanyamerika kikarasa ku birindiro bikomeye bya gisirikare byabarizwagamo abasirikare ba Perezida Vladimir Putin. Abagera muri 30 bose bakahita bahasiga ubuzima. Iyi yabaye imbarutso ku bakomando ba Sorovikini bari ku kibuga cy'imirwano yo guhita batangira gutegura misiyo zikomeye zo kwataka igisirikare cya Ukraine mu bice byose bitandukanye. Biravuga ko mu kwihimura gukomeye kw'igisirikare cy'Uburusiya cyahise kiboneraho gutangiza ibitero bikomeye mu mpande zose ziri kuberamo imirwano ku butaka bwa Ukraine, ndetse kandi biravuga ko abasirikare b'Uburusiya baba bamaze kwitegura kwinjira mu murwa mukuru kitaraganya. Mu gahinda gakomeye, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cya Ukraine gikoze ikosa rikomeye gishobora kuza gushyira iherezo ku buzima bwa Perezida Volodymyr Zelensky, ukomeje gushinjwa ubugambanyi n'abanyamerika ndetse n'ibindi bihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarani mu bya gisirikare Nato. Izi ndege nto za drone zakoreshejwe mu gitero gikomeye cyagabwe ku bakomando ba Perezida Vladimir Putin zakozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zoherezwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine nyuma y'ubusabe bw'igihe kirekire bwa Perezida Volodymyr Zelensky yinginga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ibikoresho bya gisirikare bizafasha igisirikare cya Ukraine gukomeza kwihagararaho imbere y'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Mu gihe amakuru y'ubutasi yari amaze kujya hanze yagaragazaga ko igisirikare cy'Uburusiya kiri gutegura igitero simusiga guhera mu kwa mbere k'umwaka utaha, bitunguranye igisirikare cya Ukraine kikaba cyakoze ikosa rikomeye kikagaba igitero simusiga mu gace ka Donetsk kabarizwa
ibarizwa mu ntara ya Donbas yometswe ku gihugu cy'Uburusiya. Igisirikare cya Ukraine kandi kirengagije umuburo wa Perezida Vladimir Putin wo kwirinda gukoresha intwaro z'uburengerazuba zirasa ku butaka bw'Uburusiya, ibikorwa bishobora gutuma igisirikare cy'Uburusiya kijya mu ntambara yagutse n'ibihugu by'uburengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwivanga mu buryo bweruye mu makimbirane n'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine nyuma y'ibi bitero bya drone zakozwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoreshejwe n'igisirikare cya Ukraine zikagaba ibitero bikomeye ku butaka bw'Uburusiya ku bigo bikomeye bya gisirikare. Belarus Departi ziratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere Aerospace Forces cyese gitanga itegeko rikomeye ku bakomando b'Uburusiya barwanira mu kirere, aho bahise bagaba ibitero bikomeye ku bigo bya gisirikare bibarizwamo abakomando ba Ukraine barwanira mu kirere. Misile ziremere zarekuwe n'indege z'igisirikare cy'Uburusiya za MiG-35 zibasiye ububiko bw'intwaro, ibigo bya gisirikare ndetse n'utundi duce twose dutegurirwamo amabanga ya gisirikare ajyanye no gutegura urugamba mu bice byose bitandukanye biri kuberamo imirwano mu gihugu cya Ukraine. Muri operasiyo idasanzwe yahise itegurwa na General Sorovikin, igisirikare cy'Uburusiya kiri kugaba ibitero byinshi cyane gikoresheje indege z'intambara. Misile ziraswa mu ntera ndende cyane zikomeje kogoka ikirere ariko zisekura imijyi itandukanye y'igihugu cya Ukraine, dore ko bivugwa ko umujyi wa Lviv ndetse na Kherson yakomeje kwibasirwa n'amabomba ari kuraswa mu ntera ndende, bikaba byongeye kuba bibi cyane ku baturage ba Ukraine nyuma y'agahenge ka Noheli Perezida Vladimir Putin yari yatanze, ariko bikaza kuba bibi nyuma y'igitero cyakozwe n'igisirikare cya Ukraine ku bakomando b'Uburusiya, abagera kuri 30 bose bakahita bahasiga ubuzima. Ni nako kandi abakurikiranira hafi politike mpuzamahanga bakomeje gusesengura ibikorwa byihariye bya gisirikare Perezida Vladimir Putin atangije ku butaka bwa Ukraine, batangaza ko amakosa akomeje gukorwa n'igisirikare cya Ukraine ashobora gutuma igisirikare cy'Uburusiya kinjira mu ntambara n'ibihugu by'uburengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kureba nayo ingwe. Gusa abandi ku rundi ruhande biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziteguye intambara n'igisirikare cy'Uburusiya, kubera ko ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugaragaza ko abanyamerika biteguye intambara nyuma yo kurenga kuri gasopo zose Perezida Vladimir Putin yagiye atanga kuva tariki 24 z'ukwa kabiri, ndetse kandi bakaba bakomeje gufasha igisirikare cya Ukraine mu buryo bwose bushoboka. Bikaba byarakomeje kuba bibi cyane ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangazaga ko zigiye kohereza misile za Patriot, ibintu byavugishije abategetsi ba Moscow. Bikaba bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwitegura intambara kuva ubwo batangiye kohereza abakomando benshi mu bihugu by'Uburayi mu bice bitandukanye bizengurutse igihugu cy'Uburusiya.